kita ndriange alat birenna nenya rion roye paware parilaung adam pesokku to malebikeun dewan juri to matua malebiki nenya salasar malebiki yaki pakalebie degaga masangadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada launi mai patarakai tanrang asukurukeun tenrigang kata lau risesi arajanna pang Allah Ta'ala riang kata maneng nawereng acengkereng kuai topa asage nangewettu nato pada engkaki ruar siwi se digau ritujunna asso ajajingenna PGRI ya naritu asso marajana guru-gurue makoto parpaimeng tendrian lupa toy kiringangi salawa nenya papas salama sokku lau riale malabina petta salamae Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mancaji apati ruang nato salama lempu pole riwanua petak kape lau riwanua tajang cari laki lae Nabi engke si mata jaloka ki lalang asalamakeun sabak ni na kisalewangenna wanualino kuai topa riwanua akhirat mati insya Allah amin ya rabbal alamin. Narimun rinnar itu tabe taperjayang adampeng engka kak mai mangolo si kira-kira akat tamadeceng mamuare i engkai mancaji pangese riwatak kaleta uparapi palebaku pak denwam poleri di imaneng karoni upaware ada silapa dua lappa riolo ala birta maneng toma-toma lebiki nenya selesere melebiki iya ki pakalebie degaga masangadi rilalenna waktu mabarakae kupuminasai paletu kengi rampe-rampe madece iya naritu pidato ugi iya kupuada ala birenna pak disengenge nasi bawai pangkaukeun nareko mak bicara ki ritujunna pak disengenge pura ki pahamanen itu makeda yaro tuntukenna pak disengenge se di gau waji ripapole risininna rupa tauwe pura ripancaji ki pole ripasewai na wereki akkalen sare kwamengi yaro akkaletta dipake gunai lao ridecenge nareko maelo ki madeceng atu ngetta ridino punaiki riasange pak disengeng nareko maelo ki madeceng atu ngetta ri akhira punai tokki pak disengeng nareko maelo ki madeceng atu ngetta ridwana majapuna punai tokki riasenge pak disengeng betul nak daku temaka ala birena iaro pak disengenge weddingi na padecengi ki makoto paro na pasalama ki rilino nenya ri akhira jadi idi rupa tawe dena weddiki tasala pole ria senge pak disengeng makoto paro paime pak disengeng ya engkai rapunai perlu toy natunrengi nasaba ampe kedo madeceng nasaba namotoni matanre pak disengeta
na kia de di pakalebi ampe kedota padai laona ukaju na de gagalundrana mako kue mega pole ripala wangetta mega pole risala surta matandre sikolana matandre pahan na tujun na pak disengenge na kia matunay pangkau genna pura momponi riolo matatta yaro tau korupsi ya naritu pake gona salaingi duina negarai duina rayae tenia to matuna pak disengenna yakke paha to matandre sikolana nasaba de na punangi ampe kedo malabi nenya lesangi tapena lauri kuang Allah Ta'ala yanai tantangan na idi gurue tenyami si mata mapaletuk ki pak disengeng naikia perlu toi mapangaja ki ritujun na ampe kedo bade cenge yarega tomakeda pasi conrangi pak disengenge nenya ampe kedo malabi terompo kesinna rise dia lupa tahu nareko engka pak disengenna engka topa ampe kedo malabina nasaba ya senge guru riolo na pati ruangi ri tengah na parraga-raga rimunri na pangampiri pada tosaha yang kain rampe bapak pendidikanta Ki Hajah Dewantara selesai melebiki ia ki pakar die dan nya degaga masangadi engka pasenna tomatua riolota idi tobone makkeda tangai waina tasie nareko purai menre naina panno paimeng engka tu nasiesa ribirinna ia nari tu kasi halusu na pakelori betuanna tomatua tak riolo biasanya kasih halusu yana tu kesing betuanna makesing ampe kedona nanya halusu i warkadana yanae nakirapi bertayan risese ala berta maneng mamuare i insyaallah engkai konitu napak beraka ripuase wai tabe ta parajayanga adampeng nariko engka ada tapasala pakai doang tesipato kuaitopa warekar temamukka yade nagale na wanawatta nasaba idi rupatawe dari mabela pore atas salange nenia tak kelupange hadana Allah wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.